Umugoroba mwiza wo ku itariki ya kabiri ukwezi kwa kabiri 2026 ikaze kandi muri amakuru byinshi byakomeje kugenda bigarukwa n'ibitangazamakuru bitandukanye babwira ko uwitwa Ambassadeur Olivier Nduhungirehe uyu n'umukuru wa diplomasi y'u Rwanda akaba na minisitiri w'ububanyi n'amahanga yamaganye ikiganiro cyuje ubugome cya Agathe Habyarimana. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga ndetse n'ubutwererane Ambassadeur Olivier Nduhungirehe yamaganye ikiganiro Agathe Kanziga wahoze ari umugore wa Habyarimana Juvenal wigeze kuba perezida w'u Rwanda aheruka kugirana n'uwitwa Willy Kabera akigaragaza nk'icyuje ubugome. Muri icyo kiganiro cyatambutse kuri chaîne ya YouTube yitwa Memoire Habyarimana Officiel, Kanziga yagarutse ku buzima bwe nk'umugore w'igihugu, urupfu rw'umugabo we ndetse n'imibereho ye mu buhungiro. Minisitiri Nduhungirehe abinyujije ku rubuga rwe rwa X yavuze ko kiriya kiganiro cyatambutse habura amezi make ngo u Rwanda rwibuke ku nshuro ya 32 Jenoside yakorewe Abatutsi ari ikinyoma kigamije gusonga abarokotse ndetse n'ubugome. Yagize ati mu gihe u Rwanda rwitegura kwibuka ku nshuro 32 ibikorwa byo guhakana no gupfobya Jenoside yakorewe Abatutsi bikomeje gufata indi ntera by'umwihariko bituruka i Paris mu Faransa, murwa mukuru w'igihugu cy'Ubufaransa. Urugero, iki kiganiro cyahaye ijambo uwahoze ari madamu wa perezida Agathe Kanziga cyakozwe na Willy Kabera n'isonga ry'ikinyoma n'ubugome bukabije. Bwana Nduhungirehe yavuze ko kiriya kiganiro cyari kigamije kuvuga amateka ya vuba y'u Rwanda anyuze mu maso y'umupfakazi wa Habyarimana mu gihe nawe ashinjwa kuba yaragize uruhare muri Jenoside. Umukuru wa diplomasi y'u Rwanda yanenze Kanziga kuba ntacyo yigeze avuga ku bwicanyi ndengakamere bwakorewe Abatutsi hagati y'umwaka w'1959 kugeza umwaka w'1964 cyangwa se kuri Jenoside yo ku Gikongoro y'umwaka w'1963, kandi icyo gihe umukunzi we ni ukuvuga witwaga Habyarimana nyuma waje kuba umugabo we Lieutenant Capitaine Habyarimana yari asanzwe ari mu buyobozi bukuru. Yamunenze kandi kuba nta jambo na rimwe yavuze ku gutotezwa kw'Abatutsi mu mashuri muri Gashyantare mwaka w'1963 umugabo we yagizemo uruhare nka minisitiri w'ingabo. Hanyuma Minisitiri Olivier Nduhungirehe kandi yagaragaje ko Agathe Kanziga yavuze ibinyoma ku yicwa ry'abanyapolitiki muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ya mbere. Yavuze ko ryakozwe na Theoneste Rizinde wenyine, bikaba kandi byaratumye perezida Habyarimana ababara. Nzima ati nyamara byagaragajwe neza ko ari Habyarimana ubwe wategetswe ubwicanyi, akanategeka ko imiryango y'abanyapolitike bishwe yirukanwa ikajyanwa mu ntara bakomokagamo, igahabwa itegeko rikomeye ryo kutazigera ikandagira i Kigali mu Rwanda. Yashinje kandi madamu wa Habyarimana kuvuga binyoma ku buryo Gregoire Kayibanda n'umugore bafashwe, aho avuga ko perezida Habyarimana yababitagaho nyamara kandi yarabaretse ngo yarabitagaho, ariko kandi yari yarabaretse ngo bagapfa bazize inzara. Hanyuma ikindi kinyoma ni cy'ivangura rishingiye ku moko no ku turere ryateguwe n'ubutegetsi bwa Habyarimana yagabanyirije ubukana akaryitirira gusa uko ubutegetsi bw'abakoloni b'Ababiligi bwari bwaratoranyije abasirikare b'igihugu cyane cyane abaturuka muri Gisenyi ndetse n'Uruhengeri. Yavuze ko nyamara ivangura rishingiye ku moko ndetse no ku turere ryabaye muri Repubulika ya kabiri cyane cyane amashuri no mu kazi ryanditswe kandi rikaba rizwi neza. Ikindi nuko nta jambo na rimwe Kanziga yavuze ku bwicanyi bwa politike bwabaye mu myaka y'1980 by'umwihariko ubw'abadepite uwitwa Ferkila Nyiramutarambirwa, umunyamakuru witwa Sylvie Sindambiwe n'uhoze ari Minisitiri François Muganza bishwe bazira gukomeza kwamagana ruswa n'ivangura rishingiye ku moko ndetse no ku turere ryateguwe n'ubutegetsi bwa Perezida Juvenal Habyarimana. Hari kandi kutagira icyo avuga ku kazu cyangwa se les ozerons we ubwe yari yarashinze afatanyije abavandimwe be n'inshuti ze kugira ngo bagenzure inzego z'igihugu, bikubira umutungo wa leta kandi batoteze batavuga rumwe n'ubutegetsi n'Abatutsi. Ubwicanyi bwakorewe Abatutsi mu myaka y'1990 i Murambi, muri Bugesera, i Mukingo, i Kibirira, i Kibuye n'ahandi henshi mu gihugu bwateguwe n'ishyaka ryari ku butegetsi rya MRND n'iyicwa ry'abanyapolitiki batavugaga rumwe n'ubutegetsi ku itariki ya 7 Mata mu mwaka w'1994. Bamwe bicanywe n'imiryango yabo bikozwe n'abari bagize umutwe warushinzwe kurinda perezida. Bamwe kandi muri bo bavuye mu rugo rw'umukuru w'igihugu i Kanombe. Nduhungirehe
yanenze by'umwihariko umugore wa Habyarimana kuba nta jambo na rimwe yavuze kuri jenoside yakorewe abatutsi ahubwo igasobanurwa gusa nk'intambara, ndetse no kuba nta jambo na rimwe ry'ihumure cyangwa se rihumuriza ryagaragaje ku banyarwanda barenga miliyoni imwe, abagabo, abagore n'abana bishwe n'interahamwe zashinzwe n'umugabo we bavuga ko bamwihorera. Umukuru wa diplomasi y'u Rwanda yanenze Ubufaransa ko ari bwaremeye ko propaganda nk'iriya itegurwa, nyamara jenoside yakorewe abatutsi imaze imyaka 32 yemejwe n'urukiko mpuzamahanga ikanemerwa n'umuryango w'abibumbye. Duhindure ingingo turebe n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa muri uyu mugoroba. Mbabwire ko makuru avuga yuko FARDC iravuga ko imaze iminsi igera kuri 5 irwanira kongera gufata Minembwe. Ni agace ka Minembwe gaherereye mu misozi miremire ya muri teritwari ya Fizi, Kivu y'Amajyepfo, kamaze iminsi karabaye isibaniro kubera imirwano ikaze ihabera hagati y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC zishyigikiwe na Wazalendo n'abarwanyi umutwe twirwaneho wiganjemo abanyekongo b'abanyamurenge bamaze igihe kandi basirwa n'ibitero bya FARDC, nk'uko byatangajwe n'umuvugizi wa Operation Sokola muri Kivu y'Amajyepfo, Lieutenant Mbuyi Ligan. Ngo igisirikare cya leta kimaze iminsi igera kuri 5 kirwanira kongera kwigarura Minembwe bafata nk'indiri batirwaneho ndetse bafite ibikorwa bayo. Imirwano iragenda neza hagati y'ingabo za leta hamwe n'inyeshyamba za 23 AFC zifatanyije imitwe y'abatwirwaneho Gomino na Reditabara. Abantu ati hano hanyuma Minembwe aka gace ati nikamara kuzengurukwa ati ibindi bikorwa byose bishobora gutegurwa. Umwanzi arimo gutakaza abantu ati twateye igihombo kinini ati nk'ejo aho twishe abarwa 35. Uyu ni Lieutenant Mbuyi Ligan avugana na Radio Okapi. Lieutenant Mbuyi yijeje ko FARDC irinze umutekano w'abasivili batuye mu turere twibasiwe n'imirwano. Ati kubera uku gutakaza ati kandi barimo gutera ibisasu mu buryo butarobanuye mu mujyi no midugudu aho abaturage kandi baherereye, ariko twe ingabo za leta ntabwo turwanira muri utwo turere, turinda abaturage. Biravugwa ko bamwe mu bantu bakomeye muri Minembwe basabye byihutirwa urubyiruko rwo muri ako karere kwitandukanya n'inyeshyamba ndetse no kugira uruhare mu kugarura amahoro mu karere muri rusange, nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira. Hanyuma nje kuri mbabwire byinshi kuri Precise et Universal cyangwa se Precise and Universal Launching System itunzwe n'u Rwanda rwonyine muri Afrika. Yitwa PILS magambo ahinye, ariko ni Precise and Universal Launching System. Yahoze yitwa Linux MLR. Ni intwaro ya rutura yohereza ibisasu bya rocket byinshi icyarimwe, yahimbwe kandi ikorwa na Airbit Systems, icyahoze ari inganda za gisirikare za Israel IMS, kandi ikoreshwa n'igisirikare cya Israel ndetse n'ibindi bihugu birimo u Rwanda nk'igihugu rukumbi cya Afrika gitunze izi ntwaro. Amateka rero, nyuma yo kugura Israel Military Industries iguzwe na Airbit Systems muri 2018, hakozwe version igezweho kandi yongerewe ubushobozi ya Linux bayita PILS, Precise Universal Launching System. Ikigo cy'ikoranabuhanga mu gisirikare DTI cyo muri Thailand ubu gifatanya na Airbit System mu gukora version yo muri Thailand ya PILS yitwa D11A. Iri mbunda ikomeye cyane. Elo PILS ni version yo mu Burayi irimo gukorwa ku bufatanye hagati y'ikigo cya KNDS cy'Abadage kandi Airbit hanze amaso isoko ry'Uburayi ishaka kwigarurira yifashishije ubundi bwoko bwa misile. Mu rwego rw'uyu mushinga byabiteganyijwe ko ibisasu by'intwaro za GMLRS Guided Multiple Launch Rocket System cyangwa se misile za HIMARS High Mobility Artillery Rocket System zikorwa na Amerika zazahuzwa n'ibisasu bya LOPUS, ariko ubuyobozi bwa Lockheed Martin urugamba rukora misile muri Amerika rwanze kubikora. Muri Mutarama 2023 Denmark yatangaje ko iri mu biganiro byo kugura PILS zigera ku 8 zizajya zikoreshwa n'igisirikare cy'ubwami bwa Denmark. Muri Werurwe 2023 Minisiteri y'Ingabo y'Ubuholandi yatangaje ko izagura ibitwaro 20 bya PILS bigenwe igisirikare cy'ubwami bw'Ubuholandi, ndetse izambere zatanzwe muri uwo mwaka. Amasezerano yari afite agaciro ka miliyoni 305 z'amadolari y'Amerika yashyizweho umukono ku itariki ya 18 Gicurasi. Tariki ya 10 Ukwakira 2023 guverinoma ya Espagne yafashe icyemezo cyo gutumiza version ya PILS yakore mu gihugu muri gahunda ya SILAM. SILAM
Amagambo arambuye ni High Mobility Launch System, ni umushinga wo gukora intwaro zimukanwa zirasa rokete nyinshi cyane wa Espagne, urimo gutunganywa n'amasosiyete yo muri Espagne Expo and Extrabano ku bufatanye na sosiyete yo muri Israel Elbit System wo gukorera izi ntwaro igisirikare cya Espagne. Byinshi kuri intwaro rero tuzakomeza kuya twigaruka makuru yacu azaza, hanyuma reka nkomeze mbifurize gukomeza kugira umugoroba mwiza.